donc o affaire jalonke ko har fere pula koko ɓenta ɗo ke nder futa jalo o hari leñol intengol jalonke e puliji ɗin e puliɓe ɓen har no wuridi no nantodiri ko fenande har fe ko yimɓe gotum ɓen nodda puli ko yimɓe gotum ɓen nodda jalonke o fenɗuɓe noddira ɗum ko sabu ko futa jaloɓe hoɗi nawa sanni ɗo wasolonke ko fulɓe wasolo notte wasolonke kono hina inde leñol a waɗa kadi fulɓe hoɗnoɓe futa jaloɓe ɓenaɓe le jalonke fami hina inde leñol ɓen jalokoɓe ko homɓe ko ɓen fulɓe go noddiri puli hina kamɓe tigginnitirano hoore maɓɓe puli kamɓe koɓe fulɓe nu kono fulɓe go jokkunoɓe dina kan façon go inniɓe puli ko honɗum firi ko goɗɗo mo pulloyagal ngal e mum taha no waylike quoi ma ɗum ɗuytike ta goɗɗo ko pullo kono pulloyagal makko ngal no ɗuyti no loƴi kala yiɗo li e pular koko jippi koko ɗuyti ko ɗum nden on baymana ɓena baymanawal ma ɗum syllabe li ko andi koko jippima no ko ɗuyti e nder futa jalo ko yimɓe gotu wonno ɗon ko leñol gotol wonno ɗon ko ɓen ɓenta puli ɓen non har no wodi woɗeɓe maɓɓe no wodi ɓawluɓe maɓɓe no wodi dariɓe tafiɓe moƴƴi maɓɓe no wodi fanɗuɓe no wodi ko ɓenano le pelle rouge fulɓe boɗeɓe coyi hara geje muɗum no waɗi wa oval ko ɓenta oval no wayi wa wofonde ko en fait oui fulɓe busu so yi e nder futa o yeyi surtout ɓe woccuɓe on tawi ko noon yeeso mum go way no waɗi wa oval hara no fanɗi hara ɓen hara ko duroɓe hara ko duraynoɓe ɓen fomde hara ko duroɓe woni ko façon ji kono har façon ji fulɓe yettetenoɓe ɓe ba yettetenoɓe ɓe bari yettetenoɓe jallo ɗum fof harno nder futa jallo kono ko dina kan ko yahaynoɓe masina ya yeyugol yarano ha tele Nigeria to ko ɓen artideji ɗi ko noon dina kan na o affaire dina andi ɓen kadi ɓen puliɓe har ko julɓe kono façon no ɓe jokkirno dina kan noon har no sertiri no jokkirno no hande ɓe hari ko ɓe islam no ɓe rewirtamo noon ko ɓen gomɗinayno hari ko laareji ɓe ɓurta rewde quoi kono har ko julɓe noon kadi ko façon no ɓe famirno en famirɗen hande noon hina gotum a faami no wawa sayni ɗo hande shiya e sunna e nder futa jalo jango ɓe piirida shiya on si fooli hande kadi sunnayankoɓe hara raɗama futa jalo hina révolution leƴƴi waɗi ko révolution diina sayni ɗo hande ɓe wahabiyaɓe intoɓe sunnayanko kañum e tijaniyaɓe si bebodiri si wahabiyaɓe fooli e nder duuɓi 50 yeeso ɗon ɓe faami sa anda a sikkay tijaniɓe ɓen har hinaɓe fulɓe har ko leñol go awa ko non woniri futa jaloɗo a meeɗali wonde leñol feerewol intengol jalonke nder futa faami ɗum ko fenande ko ɗum wannu ka so ndaari révolution futa jalo lamɓe haɓidaɓen fiyo o état théocratique waɗe révolution waɗe ko inɗe fulɓe tumɓe marno lanɗo ɓurnoɗo dollude ko Janjero jokkiti ɗon intenoɗo puli garmi jokkitiɗe ɗon inteɗo tufi jokkiti ɗon kadi inteɗo kumbaduna e goɗɗum go lamɓe ɓen fof ko puliɓe honno no innirta leñol intenogol jalonke hara ko suutingol feere no futa jalo ni battane ɓen hay fus lanɗo hay goto e ɓen e ngol leñol ɗon haɓidaka e révolution futa jalo c'est-à-dire que ɓe alano ɗon par ce que seno ɓe ɗon nu hay so tawi ɓe innike wo hari ɓen kamɓe puliɓe no nantodiri haray no wodi koɗoli hara ko kamɓe on tu wonno ton forcé hara non ɗin koɗoli ɗon lamɓe ɓen haray ko kamɓe on nu kono hay goto lanɗo yiyata lanɗo leñol janalol intenogol jalonke e nder futa jalo ka haɓida tan révolution futa jalo haɓidaɓe fof ko puliɓe on faami ko ɗum holliri ke ko puliɓe enen fulɓe ɓen noddiri ɓen puliɓe indeɓe puli janaɓe ɓen noddiri ɓe jalunke c'est à dire hoɗɓe futa jaloɓe de la même manière ɓe wasolo ɓe noddira wasolonke hoɗɓe waso par ce que andi fulɓe ɓe no ɗuuɗi donc wata to inde fulɓe il faut que jonne inde précise de ko façon fulɓe homɓe ma ɗum fulɓe hoɗɓe honto donc ɓeɓe wasolo ine wasolonke
ɓeɓe Fuuta Jallo inne jalunke, ɓeɓe kaso inne kasonke, ɓeɓe gaabu inne gabunke. Fani ala leñol innetengol feerewol intengol jalum. Ɓe intotoɓe ɗo hande jalunke ɓen ko iwdi armée colonial on. Armée colonial on ko farana joɗuno. Sékou Touré ko farana wonno capital makko ngal. Kañte Sankaran ɗon. Ko ɗon armée colonial ngal joɗuno. Andi farana ko Sankaran inneteno law. Kono andi Sankaran o ɓaydi ko inde Sankara, ɓe andi ko inde pullo, ɓe itti inde nden. Kono ko ɗon armée colonial natuɗo timbon folugol Fuuta Jallo ko ɗon o iwri. Hari ko Sankaran kañte farana ɗum e sigiri armée colonial on joɗi. Ko joɗiɗi kono ko Sankaran ɓe yuri ɓe naati timbo parce que ko Sankaran farana ɓurno ɓattade timbo. Hari on tumasi Conakry armée ala ton parce que Conakry hari mara valeur. Hari commerce on ko Sierra Leone rewrete yaare. Ko ɗum hari ko anglais ɓe farano hettude Fuuta Jallo wattida e Sierra Leone. Joni non français ɓen ardi e o soso, vrai soso on ko ɓeji woloɓe kakkaɓe woni vrai soso on. Ka haala soso wolte ka Conakry hande ko façon kakkaɓe jiiɓodirɗo e haala baga, haala naalu, haala en fait no wawa sa ndiɗo olofu e nder Sénégal. Koko intoto soso e nder Conakry fof no mari iwdi mum. Ko sina baga wo ko naalu, sina naalu wo ko bigi fore, sina bigi fore ko balanto, ainsi de suite ko ton ko ari fotti. Et puis hari ɗuɗaka sa, hari Conakry ɗuɗa population. Population Conakry ɗuɗa few. Ko ari fotti ton. Vrai soso on tig ko ɓe woloɓe o kakkaɓe ɓen non ko ɓen joɗino farana ɗo ko iwdi sori colonial on ko ɓe wonno haɓude ka kerol avec Fuuta Jallo avec Sierra Leone jiiɓita ko ɓe waɗi ha accuɗe waɗgol commerce on ton parce que hari ɓe atakay convoi ji ɗin ha wattuɗen waɗgol commerce avec Conakry avec français ɓen kono français ɓen hettiri Fuuta Jallo. Donc ɓe won ɓe aɗa to ɗo hande Jalonke ko sosoɓe maninkaɓe parce que ko woloɓe soso kakkaɓerne maɗum woloɓe maninka